Exorcisme spirituel. Donc à travers de quoi manière? Voilà. Ça mouna bas initié, na baina kena ku na baina na beno bantu ke déjà inscrit. Voilà, ba secret na betu sa bombaka na première vidéo. Kinzambi yai betu asamblawa. Y'a que vraie magie, y'a que vraie spiritualité. Spiritualité Congo, c'est les données spirituelles. Il y a peuple Congo. Simbikatia, simbikatia, simbikatia. Utuvana nsambi za mantsweke matia. Tuena kuzulu, yeba ntoto. Mkumba fumo tunamanda Congo tulombele bon. Yaya Banyang na Orlando kuna na Angleterre. Yaya Kese Iketo kuna na États-Unis. Yaya Mamona Grâce kuna na Norvège. Ingeta Muta Samba Lebie Muta Mindar Fabrice Muta Ilion Palamba. Hey! Longi wa bena Congo, longi wa bena Congo, mtoto nyawe. Yandi wa filuswa kwa bena Congo, yandi. Ntantu lenda kala wa kimpeve evu wa kinsuni. Menika kala wa kimpeve evu wa kinsuni. Salukiantantu ukakilila mukula mumpeve ukakila mutoma mukinsuni ukakila muzanguka ukakilila mukwenda kuna mambote tantu